Sender Robert School Missy Asumbalang Lanjin Atumatam da Putokuna, Senaba Musing Matic Saba Serak Pio Haidana Mahiru Sing the Kongdang Sang Gray, Police Song the Muna Crane. Police na Fazan Kiba Sender Robert School Missy J. Ko Convener Lesang Tem Pratama Sung Elangom Zoy Komabo Court na Nimitara Manganigi, Judicial Custody Decree. Mega Food Park Saba the Sanga the Apun Senpon Lupa Crore Marifu Sikisa the Yankhaidi subsidy on the Piragani Haina. Ministry of Food Processing Industries ki Minister of State Ramesh Hotel in a Pongo Crane. Electoral roll amasung voter ID the Yao give us a sing send of Hongnavagi electoral verification program and summary revision of electoral rolls 2020 passing Taratar September Kutra Power Pang Kologani Haina. CEO Manipur Pongorapli. Amasung Kabulam Zao National Park assist Sangai breeding season with the Maramna, Handak Saidaki Hauraga Sai Kujing July Hadagi, September half of Park Assi Ingani Heidi. Mayam Krumzari Adam Yambiribas Impact News ni Aitakalamam Siamkan and Hausi Pungza Si Pawagi Marapau Simiam the Pizari. Sender Robert Higher Secondary School gi Mahiru Pimasa Ama, Lake Hidabaduki Matanga, Asumba, Langlalanjin Atuba Matam the Potokuna, Missia to the Senaba Musing, Maral Gimbatik Saba Dandi, Pio Haidanangasi, Infal Akoba Lebatuan to one school gi Mahiru Singna, Irang Horkre. CC Higher Secondary School Infal gi Mahiru Singna, Ngasi, School campus Tagi Tolaktuna, School gi Mamanga, Lambi Tingdana, Protest Tauki. Mahiru Singna, Minister Secretary Tam the Sanabahonabada, Police na Tankai Badagi Mahiru Singna, Konumamang Lomda, Laki Bagalina, Police ki barricade Singadu Intaduna, Lambi things in K. Mahiru Singaduna News Sekon, Halakpada, Matamda Police ki Gypsy Anisu, Amangata Karatokan K. Mahiru Singaduna, Minutong Europa Matamda Man Police ki Ahen Batim Laktuna. Saran Kidabadagi, Police Amadi Mahiru Singani Marakta Chauna, Irang, Toktan Mungaraki. Irang other police ki Maike the tear gas sale Kulom Kaptana, Mahiru Singadu Kaiki, Police na tear gas kap aduda, CC Higher Secondary School gi Mahiru Taruk, Asopan Namki, Makoi Singadu Manunda, Robert Ningtauza Mamasung, Sasidananda ni Anidi, tear gas sale na Pan Badagi, Remedy Hospital Amasung Jenim Stapukatun like Anaki. Mahiru Singadu School the Halalabatung the police ki Tawongbo, Yaning the Haidun Amuk Irang Horapadagi, police Amadi Mahiru Singamarka, Chaung Akan Mamunda, Mungdavatoki.
लाते फंगदे मनिंग दिस पार हागत पे आगत राव अमरम ताइल लेब मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की मायूर सिंह स्कूल अदुदगी हौरगा इम्फाल जीरी लंबी की मामांग लोमदा वाखत खोंगसत सतखी खोंगसत अदुना सगोलमन तेरा लाइरेंजम लेकाई मापा यौरपदा मसिंग यामलब पुलिस न थर्तुना मखा ताना सलनखिदे मायूर सिंह अदुना वी वान जस्टिस मायूर यसगी मिसी सिंगननिंगाई ओय अथबा मतमदा मियार पुथो हाइना खोलाव कया सुलावखी इम्फाल सिटी मयोल मक्तदा लेबा जोनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल दसो स्कूल अदुगी मायूर सिंहना वाकत खोंगसत चननब होनरपदा पुलिस न थिंखी नाकलनगी मरक्ता मुंगनरपदगी पुलिस न स्मोक बॉम्ब सिजनकी अमदी मायूर सिंह माइकेदकीसु पुलिस तमना नुंग लंगलकी मिसी असगी असुंबा लंगला लंगजेल थमा मतमदा पुथोक्तना मिसी अदुदा सेनबा मियोसिंग मारालगी मतिक साबदंदी पियो हाइदुना उरिपोक्ता लेबा इबोटोनसना हायर सेकेंडरी स्कूल की मायूर सिंहसु हिमेन सेन सेमदना खोंगजंग संगसनखी ngasi मायूर सिंह स्कूल कैंपस तकी थोलक्तुना स्कूल असगी ममांगदा लेप्तुना हिमेन सेन सेमखी हिमेन सेन सेमबगा लोनेना स्टैंडर्ड रोवर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की लेखिद्रबी माहिरोई निपिमसा अदुगी मिसी यानिंगदे वी वान जस्टिस हाइब खोलाव कयासु लाउखी स्टैंडर्ड रोवर हायर सेकेंडरी स्कूल के महिरू निपी मसा लेखीदबग मरी लेना ngarang namidang thangmaiban area da rally satpag lena thangmaiban national constituency की प्रजा सिंह संगसन की बखोंगजंगदा ngarang पुलिस न फाजिन की जेसी की को कन्वेनर लेसांगथेम प्रताप अमसुंग एलांगबम जोयकुमा निमित 15 जुडिशियल कस्टडी पीखरे मखोय निंग से सेराप कोर्ट लाइबा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट पुथोकलब मतुंगदा कोर्टना सीआरपीसी के सेक्शन 4 थुगाइबा मियाम लुसिंगदुना लेबा की अमदी प्रजा के लन थुम मांगबो याब मोंगदा अमदी मियामदा अपन पीब याब खोंगजंग संगसिनबगी दमकता मखोय अनि की मथकता मखा ताब वायल सथनबगी दमक कोर्टना निमित 15 की जुडिशियल कस्टडीदा थमननबा याथंग पीखिबनी अमरोम जेसी की मियो यानी पुलिस न फाजिन की बादो हायेंग फाबगी मनुंगदा थादोरक्त्रबदी जेसी असगी मियो सिंग सु अकन ममोंग द खोंगजंग संगसिलगनी हाइना जेसी न थादोरकपा चेरुलमन फोंगदोरकली सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोइना स्कूल ना स्टैंडर्ड रोवर हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरो निपि मसा अमा लेखिदबगी अचुम लंगला लंगजिल पुथोक पियो हाइदुना संगसिन की बखोंगजंग द पुलिस ना सथकिबा थोंग अमदी मिसी असगी मतंगदा अथिबो वाही हाइरम किबा अदबो ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना पेंदब फोंगदोरकली एमसु की ऑफिस पांगथोप पाउमिसुना मदलुप असगी एचआरडी सेक्रेटरी ओरिबा ब्रूस पेबमना मिसी असगी मतंगदा लेंगाकना असुम पुथोकपगी महुता जेएसगी मियोइसिंग फाजिनबा असि सिंगननिंगाई ओय फाजिलेबा मियोइसिंग अथबा मतमदा थादोरकदबनी महिरुइसिंगना संगसिनबा खोंगजंगदा पुलिसना काहेनबा फोर्स सिजनबा असि यानिंगदे हाइगे छात्र मैंगी डेमोक्रेटिक इहौदो खितंग टियरगस कापग नत्रकान पोट मोब कंट्रोल तौबगी महुत तमना हाइतारे हेक्ट टियरगस मसिंग खंगन कापसिलकान महिरोइसिंग असि हेक्ट असोक अपन यावसु नत्रगा मिसिना थोसनु हाबी मोंग चथगिबा थोंग महिरोइसिना का हेना फुचगिबा अदुगी प्रमाण पत्रदि लोइमक लेजै मदुगी थोंगदो इहौ अमा कमाना सोब तौनी हाइबसे वखल लेरबा लेंगा ngатani मंत्री एमएलए फमुनरकांदा खतना लेबगी महुत्ता अखोगी महिरोइ सिरिबसे मसिदा सब चाबा मसिदा अखोगी वखल लौसिंग थादरकांदा चप चाबा मदुगी जस्टिस अमा फंगदि फाउदी एमसुना कदंदा हनबा लेरो
Amara the Missy Sigi Langlangjil Puto Hyber Demanda, Tamiban Pumba the Kokiba, Ban Manunda, Kongjang Loi Singna, Chief Minister Mitam Yauna, Landoni Amadi Mahaki Masanupagi Mitam Sing, Mai Takre. Police at the idea some small bomb craft Mitam Mai Taba Kongjang Loi Sing Tankai Kre, Lunana, Mitam Mai Taba Madiban Sawat Pani Hyber Militaru Amasu Tongan Tonga Pam Sing the Infal West Police na Fagat Kre Haide. Fagat Krami Sing Adu Sugnu Napatagi. Thangweban Tingel da Barada Labani Haiba, Haubism Geneso, Masagi Sai Kuntarog, Mark Thangweban Tingel, Anita Ground Manakta, Manipur Minister Yauna, Standard Robert School Gi Principal Landoni Amasung Mahaki Masanupagi, Mitam Mai Taba the Yawi Haiden of Hagat Kibani, Lunena, Thangweban Hism, Dewa Lekai Degi, Pukramam Ajit Masagi Sai Kunmapanamasung Thangweban, Laurung Puril Degi. Wangkairakpam Birin Masagi Sai Kumapan Surabami, Aniamasu, Thangweban Hism, Dewa Lekai Degi, Bangi Irang, Sabat Pambai Lenana, Police na Fagat Krehaidi, Irang Topam Degi, Pamba Paugi Matungina, Ban Sagat Pani Haibagi Maralda, Thangweban Hism Lekai, Hism Dewa Lekai Degi, Okram Santi Masagi Sai Niputared, N Sunita, Sai Nipumanga Masung Ice Usarani Masagi Sai Nipumdu Suraba, Nupi Ohumamasu, Kwaram Bazar Degi, Police na Fagat Krehaidi. Bangi Irang Manung the police at Yagas Amasu smoke bomb kapa the Tamiban Hism Dewa Lekai Degi, Haiguruzam Bembem, Kobi Masagi Saini Puram Surabini Piama, Tiagas Namanaganda Panduna, Karasopanatana Kahena, Asopan Tokibadi Lake Day. Ado hoje akoy yang kana penjadri je moida puthori ba justice se achuma justice na ten akoy na khanjabane ba kai noiga ma je sire na haido ma san heng to boy tar gadi makhnau kai gadabne na doctor na hairu gi doctor do phadana police na puru ne ba adu seng na hairu dang ta adu masada da lermi ba dakpham numbam do loina ma khumjallaga ma masana sijabne heng tok jabne haido adu sungya ya jande aduna women association na lintoi ngambi women association na 100 ba khongjeng changjam da full support to ne ba akoy mayam akoy thamjari Standard Robert Higher Secondary School that Tamniba Mahiro Amalaki the Matang the Missy Sikimay the same Kibaji, Sin Hayang August Map and the Kauriba Manipu Pumbagi, Zen and Stride the Sea Manipukitonga Tonga Ima Lupsing Namapung Fanda Sakani Hana Lautokre. Iramasiki Matang the Tamiban Gima from Amada Tongan Tonga Ima Lupsing, M Kill, Nupi Samas, Tami Singmi, Tanil, Wasedep, Poiri Lamerol, Mera Paibi upon Maloof, Nongpok Lenga upon Manupilup Amasung Ima, Kuntonganba, Mera Paibi Kunongan B. Mera Paibi Lup Singi Taupubi Singna, Pang Toki Papami Singuna Bamada, Tanilgi President, Ganesuri Nahai, Lenga Asina, Lake Hidrabi Mahiruni Pimasa, Asigi Achumba Langlangil, Potokna Bahwanabagi Mahuta, Missy Asigi Achumba, Fanganaba Lauriba Z, Sigimi Singbu, Pagat Pasi, Imalup Singa Tarina Lode. Tawong Asina, Pali Balenga Asina, Mihat Pasingbu, Fong Sab Lehaibado, Mayak Santa Takle Haiki. Paugi Mifamadu the Sar Yakibi, Poire Lemeromera Paibi Abramalofi President, Mem Sobi Namakata Nahai, post mortem the Sar Yakiba Doctor Na, Fawa Missy Asi, Mother Nihaina, Lautulaba Fawa the Manipuliski, SIT na Fagalaba School Authority da, Mihatpagi case Pandabasi, Naktabangamde. Loinana, like Hidrabi Mahiri Asiga Ka Amatada, Leminabi Mamanabi Sing Adugi statement Sing Miam Kangna Lobi Hainasu, M. Kilgi Vice President, Nganbi Namakata na Haikibada, Manipur Police na, Fazin Kiba Zesi, Asigmut Anikak Hayang Fabagi Manunda, Kandisanamata Yaw than a Tadoka Dabani Amadi Hayang Banasi, Manipuda Lady Bamiam Nasu, Sagot Piuhaiki. Sigi akoigi Parima Bungo Anisi without condition the yam tuna Tadok Piro, Karigidamaka Moyuzi the Sangbam Topage, Manipur da Natrega democracy chapele bata, Achumbo Putopiu, Haina Lawagi the Makta, jail the Tajan Bataraga di, Mama Ikoi Lady Mayam Nupi Mayam se, Papiro, Aduga, Karai no, Akoi Punsisu Batamage to Tambiro. Mihat pagi 302 ga mari laina ba dugumba investigation chatabiu hairaga landoni amasung magi macha sing asibu adunga mihat pa chenaba yaba adugumba sakhi praman witness amata phangdre ana 302 ka khibaya na laire hairiba se SIT gi asugumba aran ba dugumla ba makhoi gi investigation gi aran ba semjan sajan ba charge sheet ado sungta thagat pa yaroi Sigi Missy Asibu Yaneba Fong Doctor Nangasi Langol, Lima Kolenda, Langol Imaibil, Amasung Mahiro Singna, Yaneba Fong Doctor Wakan from Satakre, Wakan from Maduda, Yaki Basingna, Mian Asid Senari Basing, Lengan Atamatan Serak Bibu Hybokolau Kayasu, Lauki.
Thawbal Ningombam dasu miam na human sense sem na protest tawkre M su Thawbal district committee Ningombam Mera Paibi Love Ningombam Ideal Youth Club amasung Ningombam Utha Youth Club na sinduna sangsin gi bakong adu na maral laiba sing cherak piu haina kholaw kaya su lawki human sense sem na sathaki ba protest adu da Evergreen Flower Hills School New Ideal School gi mahiru sing amasung Mera Paibi kaya na sar yaki Mega foot sa park sabada sanga doriba apun senfam lupa crore marifu asigi chada yangkhaidi subsidy oina piragani haina Ministry of Food Processing Industries ki Ministry of State Ramesu Telina Fongdokre wafamasi Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana gi matangda Indian Chamber of Commerce na sindana pangthokpa nomagi oiba workshop amada fongdokibani Hotel Infal da pangthokiba thoram adugi athoiba mitunglen oikiba Ramesurna Lampikpa amadi missing yamdraba state oibana mega amadi mini food park sabada tangai fadana sangba lamgi park sawbasing state asigi oina hantahanaba union minister da taksilagani sohaiki mangna makha taraduna ministry asigi makha da awang nopok state singi oina lupa crore chamani fugi senthang sahi khudingi pirabasu state sing asina mapung fana lobangam dana lakli Sentang singasi mapung fana laung nabagi damakta scheme taruk tarit na punsinduna semba yojana sida longmi amadi entrepreneurs sing na loba yaba kanaba sing mamutana khangana na awano pok state sing the works of pangtok pa hauri haiki loinana lairaba longmi singbo sentok lambi hena lehena bagi wakhalonda makoi singda sentang pinana ba wal veng tagi lupa crore lising ahum gi sentang longna na ba honari haina su magna makata na fongdoki दो साल का मैं जब देखा बजट देखा कि नॉर्थ ईस्ट में पैसा खर्चा हुआ ही नहीं था और जिसके कारण से जब मैं मंत्रालय संभाला तो साकेत सरवाल हमारा जो कैबिनेट मंत्री है बादल मैंने उनसे बात किया मैंने कहा कि 2 साल का जो मैं देखा कि बजट जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो पैसा था 140 करोड़ इसमें तो बहुत ज्यादातर पैसा खर्चा नहीं हुआ कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग आते नहीं पैसा खर्चा नहीं होते मैंने कहा ठीक है इसका खर्चा करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे तो सरवाल जी से बात किया कि पहला नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट में हम लोग वर्कशॉप करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अपना डिपार्टमेंट का पैसा कैसे खर्चा किया जाए कैसे एंटरप्रेन्योर इसमें हमारा डिपार्टमेंट में आए जुड़े और उनको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते इसलिए हम लोग पहला वर्कशॉप हम लोग त्रिपुरा में किया बहुत सक्सेस हुआ तो वहाँ करीब 300 एंटरप्रेन्योर आए थे और मुझे जो जानकारी है अभी हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत लोगों ने किया है और आज मैं भी जानकारी लिया कि आज मणिपुर में 160 एंटरप्रेन्योर ने रजिस्ट्रेशन किए 160 लोग तो ये पैसा मुझे खर्चा करना है इस बार मेरा जो 140 करोड़ है उसको कोई सूरत खर्चा करना है नॉर्थ ईस्ट के लिए इस बार और ये मैं सोच लिया हूँ कि मैं नॉर्थ Ngasigi thoramadra saru yakiba Commerce and Industries Minister T.S. Biswajina lamgi award pa amadi bank singdagi loan launana ba hotnabada awaba mayoknabana lamdamasigi entrepreneur kayana industry linkat pa ngamdana leidibani mahangna makha taraduna local entrepreneurs sing nasu pikraba tampak khakta da industry linkat pagi wakhal thadok laga sing da su linkat pa matam yaure khongthang asina sing tam animak thong manana sakhot an batana tana nungsi sada ba hengalakani haiki Thawal district nang nasagadriba mega food park asina lamdam asigi setmilon the song na ahong bapiba ngambadana tana tabuk phangbadana ha kaya tabuk piba ngamgani haibagi asep thaja basu lai haina mangna fongloki particularly Manipur ki har gana inga sai criteria semtok pa darkar lai land 50 acre har ga criteria 50 acre law do ribino adagi natragana ekoi gi lariba northern ki oina policy darkar lai and inga sai ki speech ta pan bado that it was the very important proposal from my side not ekoi ai khakta gi ekoi set khakta gi nate masi entire northern se kini rameshwar ji ai thajai ma ji ai gi yam intimate oiba friend ni aduga day long dagi aduga ma na ai gi chu hana khana ba matam da soina ma ki tawji haiba matam ma ngasi chu dum tawgani hairame aduga even ai lariba ngasi di state government gi yamna thoksuningai oiba manipur gi oina khogi huji mega food park ama phange 81 point something crore gini masai da koina kana ma phangdoi se karino haikanda 50 crore koi subsidy free da phangani naba na 18 something ama pibire ga hare state government na 12.75 kumba koi pire aduga di koi linkal ani masi kari gi damakta akhoi gi leriba thawal gi digara toino haida ek is policy la ko matam da akoina pochi puthore harba matam da process pochi puthore harba matam da akoi ek is policy gi akhoi gi maung kano loina na khoi myanmar rom da
टारगेट तौर कान अखोइना मोइदगी लेरिबो पोसिंग मुरुमदा योले हर कान म्यांमार दगी थ्रू द चले हर कान चाइना यौखिबा लाओस यौखिबा वियतनाम यौखिबा इंटायर अखोइ लेरिबा अखोइगी कनो से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंग से योले हर कान अखोइ बेनिफिट फंगबदुनी अदुना आइनि ngasa हाजिगिबा हेन पोट योन मंगा मगना हेन अखोइ पैसा पाइगनी हेन लेरगना अखोइ हेन लारगनी हाइबगी फॉर्मुला SIP Electoral Office Manipur gi Miyamaka Electors Verification Program and Summary Revision of Electoral Rolls 2020 tha asigi taratruk gi horaga September 13 faba pangtholagani numi nifu mangani gi matam asida state asida leidiba voter singna voter ID da soibi yawba manak nakpa Common Service Center concern booth level officer singama sung electoral registration officer singda tanabi haina SIP Electoral Office Manipur PK singana thamlakli Lamphel Pata Laiba CEO Office ki Conference Hall da Paumi Singa PK Singana Paumi Singda PK Singana Haikibada State Asigi Electoral Roll here na mapung fahanabagi panamda pangthok liba Electors Verification Program and Summary Revision of Electoral Rolls 2020 asi miyamna yamna section na lobio loinana State Asi da Laidiba voter singna voter ID da soiba voter ID mangkiba address change tauba loinana voter ID mawong maril tadaba laiba pumba semdok piu voter singna voter ID semdok na ba voter helpline mobile number voter helpline mobile apps NVSP portal Common Service Center sing district khudingi oina laiba helpline number 1950 natraga concern booth level officer singamadung amasung electoral registration officer gi khutangda semdok payagani Masigi matakta booth level officer singna yumthong khuding da satuna verification satuna voter ID da aswaiba yawba sing semdok naba thabok paikat kani voter singna passport driving license Aadhaar ration card government amasung semi government office na piba identity card bank passbook amadi farmers identity card ki manungda document ama pubiraklaga voter ID semdok payagani haina SIP electoral officer asina phongdoki ngasigi paumising unaba aduga marilena kumjali singni taramapan gi lok sabha mikhalda election duty da laikhidraba gaumilen sing sonamasung W lalkham thangjio gi yumgi mioi da lupa lak tara manga senpham su khusindaki So we very strongly urge that those who have a problem with the entries, they can come and have it rectified now. Now is the right time. They can change their photograph. They can apply for a new epic also. I have seen that a lot of people have very bad condition epics, mutilated. Many of them have even lost it and they are not reporting it. There is no problem in such cases. Please come forward, apply through form 001 for loss of epic and we will give you a new epic, a new brand new card type of epic which you can carry it back. So that these are some things. This time we want to really do a very serious job in correcting these small mistakes that are there. And we expect the people to help us in this endeavor. Kaibulam Zao National Park of the Hauzik Sangai breeding season of Maramna. Handak Sahidagi Hauraga, Sai Kuding July Tadagi September Ta Fauba Park of Sea, things in Ganihina. Manipur government ki Deputy Conservator of Forest Park and Century Dr. Revika Swebam Fongdorakli. Mantri Pukrida Laiba, Deputy Conservator of Forest Office, the Paumis Unabada, Dr. Revika Swebamna Fongdorapada, National Park Ama Oiba, Taragadi, Park Adu, Say Amagi Manungda, close to Matam Legadabani, Adubo, Kaibulam Zao National Park, Oinadi Park, close to Asi, Handaki Asin Ahan Bani Haina, Fongdoki, Loinena, Park Asi Sayolamagi Manungda, Nengtokaba Namit Kudingi, Thong Tingani, Amadi Kalin Thagi Matamda, March, April, May, June, Amasung, October, Fauba, Park Asi Ayupung Tarutagina, Nungtil Pumbari Fauba Hangani. Ningtam Thagi Matamdana, November, December, January, Amasung February, Fauba da Ayupung Tarubakai Dagina, Nungtil Pung Ahumakai Fauba Hangani Haina. Fongdoki, Maramadina Park Asi, Tingjinba Matamda, Kanagum Mio Singna Park Asida, Koiba Lapa Matamda, Sielgi, Mangjaba Lerabadi, Park Authority na Dait Lauro Hainasu, Makatana, Fongdoki.
जुलाई की डेट 17 ज गवर्नमेंट के ऑर्डर अखोइना प्रपोज होगिबई मतुंगिना जुलाई दगिना सेप्टेम्बर बोबदी संगाई की ब्रीडिंग सीजन ओइबना मरम ओइरगा पाक्सिमा क्लोज तौरनी संगाई से महौसाना यामना इकाई थिगनबा साम ओइको संगाई से अखोइना करिगुंबा मागी ब्रीडिंग सीजन सिदा डिस्टर्बेंस अमतंग पिरुबा मतमदने हमना हाबदा मागी मचा अमा पोअमगा मसा से अखोइना खितंग सोले तौरेना अखोइना पाखलुबा तौरुबा लेरपा मतमदा मसा से मा फीडिंग तौद्रदना मसा से दम स्टारवेशन तौरगा सीबा संगाई की मागी कैरेक्टर अमदा अदुना सी मतमजिदा विजिटर्स ना लाकपा तातादी समटाइम्स मखोय मनाक्तुदा गारीना संगकपा नत्रगा अखोइना स्टूडेंट मैम लाकपगी लांगबा खोटपा तौरपा मतमजिदा मागी बिहेवियर दा चेंज तौरगा मसा पोकपा तमदुदा मोगी गी फिजियोलॉजिकल खर लाकपगी मसा सिंगदुगा अखोय नो तौबा डिस्टर्बेंस अमता अखोइना पार्कदगी पिनिंगदबा नोम को ओइबा जुलाई की डेट 17 ज गवर्नमेंट के ऑर्डर अखोइना प्रपोज होगिबई मतुंगिना जुलाई दगिना सेप्टेम्बर बोबदी संगाई की ब्रीडिंग सीजन ओइबना मरम ओइरगा पाक्सिमा क्लोज तौरनी संगाई से महौसाना यामना इकाई थिगनबा साम ओइको संगाई से अखोइना करिगुंबा मागी ब्रीडिंग सीजन सिदा डिस्टर्बेंस सलिबा थासी हौगिबा तांग तरुक्ता मियाथेना हातुकलमखिबा केच अचौ मैतै मियात यानिनबा फोंदोक्तना ngasi kumi bazarda nongmagi sintha leftuna wakat infam sathakre wakat infam adu jayse against the brutal killing of keich achau maitai na sinna sathakibani wakat infam adu da keich achaugi mihat yaningde mihat pa imung akpa serak piu mihat pa khulda leibe yaroi hang the killer haina iba play card kaya sizinakhi wakan infam adu da jayse ki president case jayana phongdokibada mihat asigi matang da chief minister ga unaraga jayse na pamleba dimana si pibinaba haijagani jayse na taliba dimana si chief minister na pirak laba matungda asibaksang logani karigumba diman pirak taba taraga di makhal makha kayagi khongjang sangsin gani hana phongdoke nakalamuram da jayse ba social media gi khuthang da tab nungai taba wahi kaya phongdok narakliba adu lepiu karigumba leptrabadi jayse na lakulakpa action da masa masana dai da pujagadabani hana su siksinwa thamlakle plastic waste singbu khomgatuna nauna recycle tawdun anoba pothok kaya pothok pada maming satlaba sangai prauda leiba SJ plastic agency gi provider sadokpam itombina manipur lengakna chief minister green manipur mission gi brand ambassador hapkraba valentina ilangmamda agency asina sajaba gamla chambarom khusinakre Hiangla makha lekai da leiba Valentina gi mayumda pangthokiba gamla khusinabagi thoram aduga mari lenana agency asige provider sadokpam itombina hai haujiki matamda miyoiba aikoina mausa gi saktam ngaksenba si yamna mathau tare magi agency asinasu manipur gi tongan ba mafam kaya da leiriba plastic wasting afaba polam ama onthokna mausa gi saktam da akaiba pidanaba honaduna lakli lonena sahi nauribi Valentina na mausa gi saktambu thamoi sena nungsijabagi wakhalol asibu puning thogat po oina ngasi gamla singasi Valentina na hai lei kaya thajanaba khusinabani haiki Hausi matang aswai da break matang laujage break matungda ullauda laiba Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences ki kumjali suni taratore taranipan gi mai paklab undergraduate amasung postgraduate mahirui sing opagi thauram pangthokibagi pau amadi Manipur masam malinga tonga da pau sing pudana laksage impact news po mekta da laibio break matunga taram oksari hausi makhata ba pauda Ullauda laiba Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences ki kumjali suni taratore taranipan gi mai paklaba undergraduate amasung postgraduate mahirui sing opagi thauram ngasi pangthokre Manipur University na asuk kuina leklaba phawbada university asigi makhada state asigi oiba agriculture amadi masiga marinaba subject singe college amata thamba ngamdaba asimak yama laibok thibani haina hanagi union minister amadi Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences ki chairman Thanaujam Saubana phongdokre ullauda laiba Pandit Dindayal Upadhyaya Institute of Agricultural Sciences ki TS Hera Singh Memorial Hall da pangthokiba thoram aduga marilena na TS Saubana haikibada state asigi singi lamda horticulture tamgi lamda agriculture amadi state asigi maru oiba isingi sar oriba loktak pata fishery mai pakna tawduna lamda masigi thabak phangdaba mioi kaya da thabak pibaga loinana lamda masigi set million faganaba yagani adubu ngasi fawa state asida agriculture amadi masiga marinaba field gi college amata hangba ngamdana leiri state asida leiriba agriculture tamnanaba amata ngairaba Central Agricultural University kauda BSc agriculture tamnanaba state asigi mahirui tara taruk amadi MSc tamnanaba state taruk khak phangli sit taruk khak phangli
फिवम मसीदा स्टेट असगी यामलबा महिरोई कया अमा अतोपा मपानी इंस्टीट्यूशन सिंगदा यामलबा डोनेशन पीदुना लोइनना अहियन सेनफम तिंगदुना एग्रीकल्चर अमदी एलाइड सब्जेक्ट सिंग तमनरी स्टेट असगी एग्रीकल्चर अमदी एलाइड सब्जेक्ट सिंगी तमननबा खुदोंग सादबा लैरिबा असि खरदंग ओरेबसु मेंसिननबा पांडमदा उलौदा लैरिबा पंडित दीनदयाल उपाध्याय Institute of Agricultural Sciences na Agriculture, Horticulture, Fisheries, Forestry, Food Science and Technology ki oiba college manga hangduna kumjala suni tara taretagi hauduna state asi khak natana atoba state singi mahiru singda takpi tamiba ki thabak paikhatuna lakli lakaduri ba sahida institute asi ki makhada agricultural engineering ki course hangna ba thaurang leire adubu yam laibak thiba amana institute asina tawjari ba thabak thoram sing hauzik leire ba lenga asina खंबीद्री हाइन सुसियामिन सिना नुंगनांगबा पेंदबा फोंदोखी Manipur University agriculture tamnaba forestry tamnaba karigumba mata hangde agriculture hangamdre fishery hangamdre horticulture hangamdre allied amat hangamdre chai yankhai phawada kaya sauna hore leipak asi leiriba government aina government puringai so hojik government so wakhal se thadaba watana kaw leri agriculture leri kaw leri haidana college am horingamdre agriculture college am lingibra manipurna Manipur horticulture ama lingibra hojik bhitani hapa ngamde khoi government Manipur na ngasi bhawada Manipur ke satra mata agriculture da khoi na haire che ire sitara khai na khoi phandagi angang thabiro noi khalag tharaka ni aina khan ge haibna te ngasi baw tharakte खुंद्रापम केंद्र की मनुंग सना सगोलमांग हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास 11 की महिरू सिंगना तमगदबा लारिक सिंह केंद्र से एमएलए अपोप लेखिद्रबा थोक्समनबा कुमागी मिंगदा महिरू सिंगदा कटख्रे ngasi sogolmang higher secondary school da pangthoki asamba thoram amada school asigi class 11 science ki mahiru singda lairik singa do MLA location na kosinaki thoram aduga mari lenana MLA location na fongdor ki bada khundrapam kendra da lairiba mahiru singbu afaba mai masing tambagi khudong saba fangan mahaibase mahaki laikhidraba apopagi manglane ngasisu khundrapam kendra gi manung sanna leiba sotharaba lairaba imung singi mahiru singbo matik sana lalil aisu tamba fangana ba pandam na ngasi ma ke laikhidraba apopagi mingda mahiru sing asida lairik sing asi kusinabane makhata na school asigi award pa leiriba oza tara nekpa go lunena school asigi mahiru sing na darka leiba polam sing fangana ba ma ke thagi tolop kathok sari haina su MLA sina fongduki ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯒꯖꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇ ꯂꯩꯔꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ 10 ꯅꯦꯛꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 80ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯟꯑꯣꯚꯔ ꯑꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯒꯤ अमत मंग कर्म मंग एनी लकाई खुदिमुक्ता क्लास 1 सति तादबा MPS होबे IAS होबे MCS होबे मसी फंगनो हनब पंद मसी फंगनब मतेंग पांगबी हाय कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट सुगुनो कंस्टिट्युएंसी के मनुसन लैरिबा वांगो लाइफम प्राइमरी स्कूल की अवार्ड पोजा सिंह अथवा मतन पियु हाइदुना वाकन फम फमक्रे वाकन फम अदु देसाम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्कूल मैनेजमेंट कमिटी वांगो लाइफम गे मैरा पाइबी लुप सिंह स्कूल असिगे महिरु सिंह अमसुंग ममा मपा सिंह पुन सिंदना पांगथोकिबने ngasi wakan fam aduda aikoi oja piu aikoi bu lairik tamba fangan biu sinda khakta education fund phagadan gani laubiganu lairik takpi na oja pi bangam daba education minister fam thadu u haina iba play card kaya su sijinaki थासगे तरा निपा नोमाइजिंग नुमिता मेटै इरोल एक लुइना सिलोल अपनबलो मिलाल कंगलाई पाकी तारा तरुलक सुबा मपो कुमन थरम जेम हॉल द पांगतो लगनी हाइना मिलाल कंगलाई पाकना थादोरकपा सियोलमन खंगलकले मनमसिना नुमित असिदा हिरम अमतगी बन ब्लॉकेट जेनेन स्ट्राइड सिंगबा अमत तौबिदन मसु पाउसिन मखा तारकले बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट नंबोल पुलिस स्टेशन के मनुंग सन लैबा कामोंग मैस्नाम लैकाय मांगलक आईवीआर क्रेमेटोरियम मनाक्ता चाइनीज हैंड ग्रेनेड बॉम्ब अमा लेरमने हाइरी
थौदोक असी ngase upung tarlom taba matamda thengnarakibani haire मियामना पुलिस ता पाव पिरबा मतुंगदा नंबोल पुलिस के ओसी यावना मफम अदुदा लाक्तुना यंगसिनखी तुंगदा स्टेट बॉम्ब डिस्पोजल अमसुंग डिटेक्शन स्क्वाड लाक्तुना पुंग तरेन मखाइरोम ताबा मतमदा बॉम्ब अदु असोयंगाम यावदना लौखलबा मतुंगदा बलराम खुल मनाक्ता अयुपुंग निपान मखाइदा डिस्पोज तौदुना पुखायनख्रे 9 sector Assam Rifles की कैथल मानबी बटालियन ना थियाम कोंजिंदा लेमना लायंग केम अमा पांगथोखरे केम अदुदा 9 sector Assam Rifles की मेडिकल टीम अमना खुंजा सनियांग खैरोम की अना लायंग सिंग पांगथोखी लायंग बदनतना हिदा लांगथक कयासु यंथोकी हाइना हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन हाइब हिरमदा खुंजा सिंगदा पाउता कयासु पीकी हाइरी 12 Manipur Pineapple Queen Counties 2019 sayasiki lakliba August kunmarida Chusambu district ki Khaugdabung DCC headquarter the Manipur Pineapple Festival 2019 ga mari lenan pangtholagani haina Manipur Pineapple Festival Committee Manipurna thadorapa siorlamada khangalakli lunena counties asigi screening thasigi tarada Manipur Press Club ta pangtholagani haina su pausina makhatana khangalakli Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Kaksing District Manung Sanba Hangulda Leiba Merciful English School da Maye Kaba Chinjakna Mahiri Kunai the Piba Sighting High Hiramda Academic Awareness Program Pangthokre Awareness Program at the Sar Yakiba Mahiri Singa the Kadagi Mouth Sing Mute Sing Nisana Aikwi Sangda Makal Amatagi Kana Piba Laite Nisa Sijinabana Mahiri Sing Academic Performance Hantalapagalunena Punsigi Pange Kanba Pandam Pangmangamande Mahiri Sing Nisada ki Nathaiduna Apaba Mio Amam Oinaba Namna Honagadabani Haiba Wafum Kayasu Takpita Biduna Fongduki Kaksing District Manung Sanba Hiang Lamda Yungolita Mafutra Fagatuna Mangan Kre Yungo Singadungarang Kada Kaksing District Committee ki Thaumi Singna Sathakiba Drive ta Fagalkibani Fagalaba Yungo Singadu Mafam Adumakta the Maithaduna Mangan Kre Independence Day celebration ki mang wina na saksal thorang lakwat po oina Thawbal District ki Thawbal Wang Mataba da Thiboma ki tabak sathakre mi masak khangdoba ki tabak sathakiba aduda masak DSP Thawbal Operation ki Thawpuriba and Sadanandana Lusingduna Thawbal Commando Masung Nupi Police Kaloina Satakibane Nungtil Pung o Makaida Gina Pumanga Faba Satakiba Thiboma ki tabak adun Nupi Kuntramanga Yauna Mio Chama Yang Kaitared Masamaming Kangdoke Masagi identity card Putopa Ngamdaba Mio Tared Amasung Lambi the license Yaudana Gari Masa Tauruka Lapa Mio Taranipan Amasung Pagatuna Thawbal Piesta Sinaki Amorom dangasi Kaksing District Police na so yumim na sangduna Thiboma ki tabak sathakre Thiboma adu district asigi oina Independence Day pangthokadoriba District Sports Association DSA Kaksing gi akoiba da laiba yum sing da sangduna sathakibani ASP Kaksing Victoria Yengkom MPS Kaksing Police ki OC Kaksing District Commando ki OC amadi officers sing na Thiboma ki tabak adu sathakibani Nupi Police yauna sathakiba Thiboma adu da sahi tarani pandagi sahi yang kai gi manungda laiba Nupi Nupa puna miyo samanga ki matakta verification sathaki adu moy namak mipa mipun yaubagi pawda laikide Infal Auto Expo 2019 Hayeng August ki tang mapan da Sangaitel Park ta pangthokani haina thoramadu Hayeng Zen Strat leiba maramna thas ki tarada oina park asida pangthonagani haina phongdorakli State Academy of Training Tagil Pata Fundamental Rules and Supplementary Rules MCS Pension Rules 1977 Kabalari amangasi phongkre Larigasi State Academy of Training ki Deputy Director W Ibehamal na phongki bani Wai Manau bine compile tawalarik asi Manipur government ki makha thabak tawriba employers sing da chauna kanaba piragani hairi Housing sanabagi pauda Maharashtra Kuma Ghanendra Singh Memorial Super Division Football League Tournament Rao Larimam Laikai Amadi YOSC Khurai Konsam Laikai ani mai pakre Imphal District Football Association mi makha da ngasi Ketrigao da laiba awagi sanabung da sanakiba
फुटबॉल लीग असगी तरातरुक सुबह लीगता राव लारिमम लेकाई की सानरोई साइलिस जोटिन अमसुंग माइकेलना मैच असगी तारा हुमफुमरी अमसुंग हुमद्रा माथोई सुबह मिनिट सिंगदा पांजल अमम संदुना साक इमनाम खनौब पांजल अहुम अमदा माइथीबा पीकी बगलुना मैच असिदा माइथी औरब साक इमनाम खनौगी अमतंगारब पांजल अदुना मैच की हुमद्रा मंगा सुबह मिनिटा दिनमनिना सनखिबनी सतरिबा फुटबॉल लीग असगी ngasi sanakhiba taratri suba लीगतना YOSC खोराई कोनसम लेकाइना 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकाम पाटपो पांजल मरी अनिदा माइथिबा पीके माइ पाखरबा YOSC खोराई कोनसम लेकाइगे सानरोय सिलुनी न मैच अदुगी अनि अमसुं निफु मंगा सुबा मिनिट सिंगदा पांजल अनि अदुगा निंग्रोन अमसुं जीतिन अनिना मैच के तरेट अमसुं याखै माथोय सुबा मिनिट सिंगदा पांजल अममम सनखिबा गोलुना माइथि औरबा 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकाम पाट की पांजल अनि अदुना मैच की हुमाथोई अमसुं मरिफुमंगा सुबा मिनिट सिंगदा नीलकांत अमसुं रामेश अनिना सनखि सथरलीबा सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असगी तरानिपान मसु तरापन सुबा लीग सिंग था असगी तरादा सानरगनी कुंतरुक सुबह एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट वाफा वांगोई माई पाखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मिंग मखादा ngasi खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानकीबा फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग असिगी तरातरुक सुबह लीगता वाफा वांगोइना पामयाल पासोइबा पांजल अनि अमदा माइथिबा पीखी मैच असिदा माई पाखरब वाफा वांगोई की सानरोय माइकेल मैच असिगी यांकैनि पान अमस हुमुद्रा मंगा सुबह मिनिट सिंगदा पांजल अनि माइथि औरबा पामयाल पासोइ अमतंगारबा पांजल अदुना मैच अदुगी तराइथोइ सुबह मिनिटा मामद चावबना पांजल अम चंदुना सनखिबनी सतरली फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिगी ngasi सानगी तरातिर सुबह लीगतना ग्रुप सेंट CRPF लांगजिंग अमसुंग सीको लौरेमम लेकाई अनिना मैच असिगी माई पाक्तबा यादि हाइन अखन ममोंगदा लंबा तौनरबसु मैच असिगी अपिबा मतमदा मायोनरिबा टीम अनिमकना पांजल अमत सनबा ngamdana ड्रॉ सतखे फुटबॉल टीम निपान सर यादोन सथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी तरा निपान मसु तरापन सुबह लीग सिंग था असिगी तरादा सानगनी All Manipur Football Association की मियंग मखादा अहानबा सब जूनियर बॉयज इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट थास की तरादगी पांगथोपा होरगनी हाइरी खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानगदबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा फुटबॉल टीम कुनमरी न ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना नॉक आउट बेसिस लामा तोंगदगनी हाइना आम्फा की असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ना थादोरपा सेरुलमना खंगलकले ओइनाम केंद्र कांगखुट अमदी हाई स्कूल केंद्र कांगखुट अनिना अनि सुबह ओइनाम चार्ली सिंह मेमोरियल सही यांकई फुमथकी लीग कम नॉक आउट कांग केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट की फाइनल द लंबा तौनरगनी लमदम असिगे लेहाउदा निंगसिंगबा ngamdraba matamdagi hauna sanaduna laklaba kang masana asibu yoktuna thamnabagi pandamda social worker oinam romena magi apopagi mingda katsaba kang tournament asida kang khutara homdoina group mari thokna khaidoktuna leg match singda akan malamba taunagani ngasi singjamai singa mathakta laiba singjamai kangkhut ki kang sangda sanakhiba tournament asigi ani suba semi final ya school kendra kangkhutna ahan ba half ta panjal tarit aduga ani suba half ta panjan nipal puna panjan taramanga chanduna kaisam thong kangkhut pa panjal taramanga tarani thoi da maiti ba piram laga sathariba kang tournament asigi final samangam khibani singjamai kangkhut sinda sathariba kang tournament asigi final match tha asigi tarama thoi da sanagani हौजे अरोबदा मरबा पामना स्टैंडर्ड रोबोट स्कूल मिसिगी अचुंबा लंगलांग लंजिल अथुबा मतमदा पुथोक्तुना सेनबा मियोई सिंग मतिक चाबा सेराक पियो हाइदना माहिरु सिंगना खोंजंग संगसिनख्रे पुलिस का साउन मुख्रे पुलिस ना फाजन की बजेसे के को कन्वीनर ले सांगथेम प्रताप अमसुंग एलांगबम जोय कुमाबो को नमित तरा मंगाने की जुडिशियल कस्टडी पिखरे मेगा फूड पार्क साबद संगदुरब अपुनब सेनफम लुपा करोड़ मरफुरो मसिगी साद यांखैदि सब्सिडी वने पिरगनि हाइना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामेश तेलिंगना फोंदुखरे
electoral roll amasung voter ID da yaukiba asoibasing semdoknaba semdoknabagi electoral verification program and summary revision of electoral rolls 2020 thasigi taratarukagi September 3 fawba pangtolagani haina CEO Manipur Pongdurok amasung Kabilam Jaw National Park asi sangai gi breeding season ulmaramna handak sahi dagi hauraga sahi khudingi July 3 dagi September 3 fawba park jingani hai